peti jubilarni EV Days. Ove godine, kao i prethodnih godina, pravimo na Novosadskom sajmu sa segmentima koji su manje više klasični u odnosu na prethodna izdanja, dakle izlagački deo, testing zona, konferencijski deo i IEEE 4 Challenge. Međutim, ove godine imamo i jednu novinu, to je radionica koju pravimo zajedno sa izdavačem MDPI, vezano za mlade naučnike i mlade naše saradnike koji žele da pišu naučne radove, kao i za one koji recenziraju naučnim radovima, dakle kako uraditi jednu objektivnu recenziju naučnog rada. A ono što je dodatno novo u ove godine u odnosu na prethodne jeste i neki novi modeli vozila koje po prvi put vidimo u Republici Srbiji i koji su po prvi put izloženi možda čak i ovde u regionu. Ovakva manifestacija je dobra zato što svi građani Srbije, Novog Sada i regiona mogu da na jednom mestu pogledaju šta je to danas u svetu automobila i punjača i sve te tehnologije koja prati ovu mobilnost i gde smo mi u odnosu na region. Pa za našu grupu e-mobility je od velikog značaja obzirom da s jedne strane bavimo se uvozom i prodajom automobila koji apsolutno prema novim tehnologijama zadovoljavaju sve standarde elektromobilnosti. Imamo automobile koji se proizvode u Srbiji kao što je Fiat Grande Panda, apsolutno full electric vozilo. S druge strane, sklopili smo ugovor i sa kineskim partnerima iz fabrike Chang'an, tako da nas u narednom periodu očekuje puna elektrifikacija u pravom smislu reči. Slušajući panele tokom jučerašnjeg i današnjeg dana možete da vidite da je situacija na globalnom nivou u različitim zemljama prilično različita. Dok evropski proizvođači imaju određenih problema i da kažem imaju problema kako u prodaji, tako i u razvoju nekih komponenata i segmenata. Sa druge strane, od kineskih proizvođača čujete novine i najavljuju se sve veći i veći broj vozila i novi modeli za koje praktično do sada neki od njih nisu ni postojali. Tako da, recimo, to je jedna slika gde u Kini dominira ili počinje masovna proizvodnja ili već je masovna proizvodnja ovih vozila, najavljuju se i spuštaju se cene. Vi danas ovde imate potpuno električna vozila cenovnog ranga od nekih 25 do 50 hiljada eura. A sa druge strane, opet kažem, u Evropi postoje kod evropskih proizvođača određeni problemi. Ono što je u Evropi interesantno, sad već imate drugi, čak i treći ciklus nabavke elektroautomobila. Znači imamo klijente koji su već imali elektroautomobil, koji su taj automobil vratili dilerima ili su ga sami dalje prodali i nabavljaju novo. To znači da je već to zaživelo. Skandinavija je dobar primer gde imate nekoliko zemalja gde je elektromobilnost u autoindustriji zaista na visokim procentima. Imate jug Evrope gde je to malo i dalje konzervativno, ali se sve kreće u dobrom smeru. To znači da jeste da pada prodaja automobila, ali u pravu ste, učešće elektroautomobila dosta raste. Ekonomija je jedan od važnih faktora i to su veliki broj ljudi, veliki broj posetilaca, interesovao se pre svega za cenu. Drugo važno pitanje je subvencije, da li je moguće dobiti i pod kojim uslovima. Ta subvencija nije mala, ona je recimo 5.000 eura i to je značajan podsticaj ukoliko se razmišlja o nabavci ovog vozila. Čini mi se da posle toga dolaze ostale karakteristike tipa autonomija, tipa snaga vozila, njegov izgled unutrašnji i tako dalje. Čini mi se da za sada ekonomija je stavljena na prvo mesto ako govorimo o nabavci vozila za ličnu upotrebu, a onda, kažem, dolaze ove ostale stvari, kolika je baterija, kakav je izgled vozila i tako dalje. Ovde imate i vozilo koje je proizvedeno u Srbiji, Grande Panda, i, kažem, druga vozila čiji cenovni rang nije jako visok. Čini mi se i čuli smo od više prodavaca i distributera da su oni praktično sve količine koje su uvezli početkom godine do sada prodali. Ta vozila koja su ispod, ne znam, recimo 50 ili 40 hiljada eura, čini mi se da najviše privlače naše kupce. Zato što sa subvencijom države to vozilo postaje otprilike jednako ceni ili možda čak i jeftinije od vozila
u istoj klasi sa benzinskim motorom i postaje jako privlačno ili atraktivno za kupce. Ono o čemu treba razmišljati jeste takođe i za šta vi to vozilo dominantno koristite. Dakle, da li je to osnovno vozilo u domaćinstvu i jedino ili je to vozilo koje će se voziti dominantno po nekoj gradskoj sredini, Novom Sadu, Beogradu i tako dalje. I spram toga ćete birati i veličinu i domet, a to će na kraju odrediti i cenu vozila. Svakako da postoji dosta prostora za unapređenje. Kod nas, ukoliko vidite statistiku koju dobijemo na mesečnom nivou i kad pogledate prošlu godinu i prošli period, i dalje je to par procenata, dok vi imate u nekim zemljama Evropske unije ili u Kini, gde su u velikoj većini sad već prisutni elektroautomobili, taj proces elektrifikacije otišao dosta daleko. Pa mislim da mi ne možemo reći da smo konzervativni u tom smislu, ali mislimo da je potrebna dalja edukacija. Jedan deo se tiče infrastrukture. Mi dalje ne možemo da kažemo da smo zadovoljni sa infrastrukturom kad pogledamo gde su sve lokacije punjača. Imamo tržne centre, imamo dilere automobila koji imaju punjače, međutim i dalje nemate na putevima i na benzinskim stanicama dovoljno punjača koji mogu da nateraju klijente da naprave taj dodatni korak da kupe elektrovozilo. To ide u dobrom smeru, ali mi smatramo da to ipak treba da ide malo brže. Trebaće vreme, ali s jedne strane to je proces koji svakako nepovratan. Određene stvari se rade i postoje, da kažem, određene investicije, međutim, to je jedan od ograničavajućih faktora i dalje. I veliki broj korisnika i ljudi koji je juče diskutovao ovde na panelima ukazuje da je infrastruktura i dalje ključni problem. Ne samo u Republici Srbiji, čuli smo juče jedno izlaganje i putovanja po Evropi gde praktično imate problem da dođete od tačke A do tačke B, da taj punjač bude i operativan i tako dalje. Tako da to je i dalje goruća tačka i mesto na kome treba da se rade nove investicije. To investiranje po meni ili po nama treba da bude različito. Ono možda ide iz privrednog sektora, ali takođe treba da postoje neke javne investicije, odnosno investicije koje će planirati i voditi država ili odgovarajući pokrajinski ili gradski organi, da bi na taj način postakli razvoj saobraćajnim vozilima u nekom delu grada ili da bi, na primjer, ako se nalaze uz autoput, motivisali nekoga da stane baš na to mesto i izvrši dopunu električnog i hibridnog vozila. U bliskoj budućnosti vozila i njihova prodaja i njihova dostupnost na tržištu će sigurno biti sve veća i veća. Ono što će u nekoj možda narednom koraku, da kažem ne tako bliskoj budućnosti, ako kažemo bliska, govorimo o godinu, 2, 3, iza toga dolazit će verovatno i nova goriva. Pričali smo ovde juče i o upotrebi vodonika kao goriva koje se može koristiti ili bi se moglo koristiti u sektoru transporta. To je takođe jedna važna tema. Većina ljudi smatra da vozilo sa motorom na unutrašnje sagorevanje neće tek tako nestati. Dakle, praktično postojaće neki miks vozila od električnih, hibridnih, vozila na gorivnu ćeliju ili vozila sa vodonikom, pa čak i određeni broj vozila sa motorom sa unutrašnjim sagorevanjem. To je nešto što će se dešavati u narednom periodu sigurno. Šta će biti iza toga? Zaista živimo u takvom svetu sa takvim stepenom tehnološke evolucije ili razvoja da je jako teško reći kako će ovo tržište da izgleda za 15 ili za 20 godina. A opet, i ako biste pogledali kako je neko pre 20 godina prognozirao kako ćemo živjeti u 2025. godini, videli biste da te prognoze su ipak daleko od toga kako su oni očekivali da će tehnologija i industrija biti razvijeni u ovom trenutku. Tako da narednih 20 godina iskreno ne bih se usudio da dam neku ozbiljnu prognozu.